Ka jom tupke ka be ka kume SPLA IO. Kume SPLA IO ka jom kan tupke kwe military operation around Juba City. Office dung acting chief SPLA IO LT General Peter Tokshol. Jen she order to the top. Come the public. Kui serve take again. Take a warning me at top. You can add the alcohol Juba and the surrounding areas within Juba. Kuiko the civilian and ten when I'm on the evacuate. And a civilian within when they evacuate. Following areas. Area instant kone alat ke helene element ya machala ro den aro itere ke Juba man chala jen LT General Peter Tokshol acting chief of SPLA IO chala ro den aro idoro chalga me Jabal Dinka elena mo den aro iten ano jom mo jalat element do dien Gurei residential area jande narwiten element of dien Gudele residential area den narwiten Munuki residential area den narwiten Cor William residential area den narwiten The Logo residential area den narwiten Lemon Gaba residential area den narwiten Checkpoint residential area den narwiten Jabal Aminan residential area den narwiten Mapau residential area den narwiten Milpam residential area den narwiten I referendum residential area den narwiten Kenusai residential area den narwiten Kan go the tea ka advice and wajarutin kwa evacuation kwa jalat kwa relocate somewhere safer me ka location ko ken na me lo me ja to bla warning ko mo waja lo ko kane content wana mo tila jewich ka Juba wa cha kuma SPLA IO cha be belerun na me jan warning dana cha to ne yan le ngono biatin ko ya la reken bia ngai kwa to ka more update katin ko lat ko rodien gorojin subscribe ka budor baja gore comment ke ko share lode ban je kamera dia